Bakwethu vumani ngilamukele kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Olamukela ngenjabulo umfundisi uEsindlovu, ngihamba nempofu ezimbili uOB lo CK. Ngizacela abana balamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuleli iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo ndawonye. Kungumthandazo wami ukuthi umoya ingcwele sengathi ngaqhubekela phambili esifundisa, esichasisela, esipha lamandla okumlalela lokuphila njengalokhu sifunda. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Incwadi kaSambulo kasiyo incwadi enzima, incwadi emnandi. Siyabonga abafundisi ukusincedisa ukuthi sizwisise ngcono, sithande futhi incwadi kaSambulo. Lamhlanje sikhangele isahluko sesine. Sizacela umfundisi uCK asibalele uverse 6 kusiya ku9. Xa ungasibalela mfundisi khona phana. Ngiyabonga mfundisi. uSambulo ngo4 iverse ngelika 6 kusiya kwelika 9. Bible lithi lona ke laphambi kwesihlalo sobukhosi kwakukhona okunjengengilasi kufana lonqwaqwane. Phakathi kwesihlalo sobukhosi labadala kwakukhona izidalwa ezine eziphilayo. Ezilamehlo ngemva laphambili. Zizingelezele isihlalo sobukhosi. Isidalwa sokuqala sasifana lesilwane, isidalwa sesibili sifana lenkabi, isidalwa sesithathu silobuso bomuntu, isidalwa sesine sifana lokhozi oluphaphayo. Izidalwa ezine eziphilayo ileso laleso kuzo silamaphiko ayisithupha emaceleni wonke, langaphakathi zigcwele amehlo. Emini lebusuku kazikhawuli ukuhlabelela zisithi, ingcwele, ingcwele, ingcwele Inkosi uNkulunkulu uSomandla. Owayekhona lokhona loza kuba khona. Kuthi lapho izidalwa eziphilayo zimnika ubukhosi lodumo lokubongwa lo ohlezi esihlalweni sobukhosi, ophilayo kuze kube nini. Siyabonga. Mhlawumbe uyiqede mfundisi ukuze uverse ngu10 no11. Abadala abangama24 baziwisela phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, bamkhonza yena ophilayo kuze kube nini. Baphosela imiqele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi behlabela besithi, ufanele wena Nkosi yethu lo Nkulunkulu wethu ukwamukela ubukhosi lodumo lamandla, ngoba nguwe owadala izinto zonke. La ngenxa yentando yakho uzaba khona. La ngenxa yentando yakho zaba khona zadalwa. Siyabonga. OB akusithi ngamafitshane ukuthi lapha kukhulunywa ngani? Siyabonga. Lokho sikuSambulo ngo4. So okumqoka emfisa ukuthi sikunanzeleke ukuthi lapha sivezelwa izehlakalo ezenzakala esihlalweni sikaNkulunkulu ezulwini. So sibonile emavini adlulileyo uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe. Sabona ukuthi kulezi zidalwa ezinye ezimkhonzayo ezisezulwini esike sakhuluma ngazo lapha okuthiwa ngabadala bebandla, esivezileyo ukuthi ngabantu abasuka emhlabeni. Kukanti iviki lapha kulezinye izidalwa lapha okuthiwa izidalwa ezine ezibonakala lazo zigombolozele isihlalo sikaNkulunkulu zikhonza. So izidalwa lezi nxa sifunda ngazo lapha sibona kuthiwa zilempiko. Nxa zilempiko eziyisithupha ezingu6. So nxa sikhangela ngezidalwa lezi uzathola ukuthi nxa usuqathanisa lezinye indawo eBhayibhelini, izidalwa lezi kungenzakala ukuthi kungaba zingilosi eziseduzane lesihlalo sikaNkulunkulu, ezincedisana labadala bebandla ukukhonza lokudumisa uNkulunkulu. So amaphiko azo la yiwo asinika phose esingathi thina
angikwazi ngesindebele kumbe udletshana kumbe ihinti ngesindebele amaphiko yasinika ihinti ukuthi zingilosi izidalwa zezulu ezikhonza uNkulunkulu sizabe sikuchasisa ke okuningi ukuthi izidalwa lezi zimeleni ngoba incwadi kaSambulo ibhalwe ngemifanekiso so izinto lezi kakufanele ukuthi enxe sizikhangele sibili enxe ngokucabanga kwabantu kakhulu ngoba kule mifanekiso eminingi so kumele sikhangele thina ukuthi singafundani kukho mayelana lokukhonza uNkulunkulu okuyenziwa izidalwa ezisezulwini. Siyabonga mfundisi CK kuyini esingakufunda nje umfundisi sitsho la. Siyabonga mfundisi wami lesi ngizafunda lapha encwadini kaIsaya isahluko sesithupha amavesi amabili akuqala acasisa futhi la ngezidalwa zona lezo ezihambelana lezidalwa esizibona kuSambulo Isaiah ngo6 ivesi ngelika 1 lelika 2 iBhayibheli lithi lona ke ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya ngayibona inkosi uNkulunkulu ihleze esihlalweni sobukhosi esiphezulu esiphakemeyo umsila wengubo yayo wagcwalisa ithempeli ngaphezulu kwayo kwakumi amaserafi kuyilelo lalelo lilempiko eziyisithupha ngezimbili lagubuzela ubuso balo langezimbili lagubuzela inyawo zalo laphapha ngezimbili so sinanzelela ukuthi lapha sitshelwa kubana ke izidalwa lezi zilamaphiko ayisithupha njengokutshiwo kuSambulo ngale kodwa ke bese sitshelwa ke ukuthi ngamaphiko amabili ziyabe zigubuzele ubuso ngoba ziphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu zikhonza lokudumisa uNkulunkulu ngamaphiko amabili zisewasebenzisa ukuphapha la ngamaphiko amabili zisebenzisa futhi ukumboza inyawo zazo so izidalwa lezi ezikhulunywa ngazo esithi thina kungenzakala zibe zingilosi ngoba uSambulo chapter 4 sesimfunda ubalisile wathena ke kulezi ngilosi kulabadala abangama24 bese kusiba lezi dalwa lezi ezine yizo ezicasiswa lapha futhi la kuIsaiah azibonayo. Ungakayikhatshana mfundisi khonapho othusichasisele ukuthi thina njengabantu sifundani ngizuchasisa ukuthi ziyavala ubuso kwathiwa ziyavala inyawo. Siyabonga mfundisi. Khona ukhana kutshoni nxa sikuthathela khona ngale esihlalweni sikaNkulunkulu kutshoni kithi la ekukhonzeni uNkulunkulu kuyini esikufundayo. Siyabonga mfundisi wami njengoba ke izidalwa lezi ziphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu zimkhonza zitshengisa ukuhlonipha ikakhulu sikhula ngiyakhumbula ukuthi kwakungavunyelwa ukuthi umntwana uthi nxa ubizwa umuntu omdala umkhangele emehlweni so lezi zidalwa ukutshengisa inhlonipho yazo kuNkulunkulu kazimkhangele ebusweni ziyomboza ubuso bazo ubuso ukhangele ukuthi ngamaphiko amabili lawa eziphapha ngawo zilindele ukuthi umlimo lapho azithuma khona ukuthi ziye kwenza umsebenzi zona zizimisela ukwenza umsebenzi bese kusithi ngamabili lawa ambose inyawo kutshengisa inhlonipho njalo lokutshengisa ukuthi kazihambi zize phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu ukutshengisa ukuthi nxa simkhonza uNkulunkulu simdumisa indlela okumele siziphathe ngayo kumele ibe indlela etshengisa inhlonipho la indlela esiziphatha ngayo la ngendlela esigqoka ngayo kumele la ibe indlela etshengisa futhi inhlonipho la ngendlela esizimisele ngayo futhi ukungena emsebenzini kumele ibe indlela futhi etshengisa ukuthi loba uNkulunkulu angathi kuyiwe ngaphi kumele kuyiwe ngaphi okunye futhi engakutsho mfundisi ukuthi antsho iBhayibheli liyasibalisela labafundi beBhayibheli bayathi ukuthi ingilosi zilemkhakha echiyeneyo so lezi esikhuluma ngazo lezi izwe ezibalisa ukuthi zilamaphiko amabili ayisithupha abanye bayathi ukuthi zikhona ezilamaphiko amane abanye bayathi ukuthi zilamaphiko amabili lokho ke sokusiya ngomumo nokuthi lo wayebona umprofeti wayebona ngaphi kwakhona ku10 engufuna kakhulu mfundisi entweni zonke ozikhulumileyo thina namhlanje siziphatha njani khona okuqhakathekile sisiya phambi kwaNkulunkulu ngoba mina ngikholwa ukuthi nxa sisiya enkonzweni siphambi kwakhe kakhulu mina singamboni ngamehlo enyama kodwa siphambi kwakhe kunjalo mfundisi wami siphatha njani kuthiwa ingilosi ziyavala ubuso ziyavala inyawo thina sihamba sinjani khona ngibuza nje ngoba siphila namhlanje kulento eziningi ezenzakalayo ekukhonzeni uNkulunkulu abanye bathi abalandaba uNkulunkulu ubona inhliziyo
thina siziphatha njani ukuthintile Yeah. ngidinga nje ukuthi sikuchiye sikugcizelele khonokho ngeke ngabala kwenye indawo kuthiwa ukubizwa kwegama likaNkulunkulu ingilosi ziyethula imiqhelezi ikhangele phansi kunjalo hayi khona ukumbona hayi ukhangela phansi kutshoni kithi esizoni esingakaze esimunyibelele sono esesihlafuna ichingam echechi sizikhulumele sizixoxele ngezinto zethu ngengaya kwenye indawo ukhonzwa umuntu ku WhatsApp umchumayeli ngalo busy uyachumayela uvula iBhayibheli elingcwele yena ubusy ku WhatsApp ngaze ngazibuza ukuthi indaba engahlalanga emzini wakhe ngathi engafuna ukukhonza nxa umuntu esephambi kwaNkulunkulu mbona ngazathi kuqhakathekile ukuthi sifunde isifundo lapho ukuthi uziphatha njani wena amafoni wona lesesiwakhonza kangaka kwezindawo kubhaliwe echechi ukuthi no cell phone ifoni hayi kodwa umuntu uyathi yili iBhayibheli lami lo ke wayengavulanga iBhayibheli mfundisi ophi wayevula into zakhe ngangihleze emva kwakhe wayevula izinto zakhe kodwa nje khona mina mbona ngazani umfundisi umlimo wenze ngabomo ukuthi asitshengise ukuthi izidalo ezingawanga ziziphatha njani phambi kobuso bakhe zimkhonza njani zimdumisa njani okungangokuthi thina njengabantu nxa sinanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele simhloniphe kumele siziphathe ngendlela izingilosi lezi dalwa lezi eziziphatha ngayo ngingahambi ngize phambi kobuso bukaNkulunkulu ngingayenzi izinto zami nxa ngisechurch kumele ngibe kwazi ukuthi ngiphambi kukaNkulunkulu ngibe lenhlonipho ngoba hanjalo abadala abane laba bahle bathatha imiqele baphosele phansi bawe phansi bathi mbongo ngobuso indlela okumele siziphathe ngayo phambi kukaNkulunkulu ubhiwe ufuna ukukhuluma kodwa kulamanye amabandla engakakuchisi ikhe asebelezi zembatho soze ngicanga ukuthi izembatho bani ezokwembathisa babuya beze phambi kaJehova lapha eZimbabwe nxa usiya ecourt enkantolo ngale emthethwandaba kumbe uyachata kumbe uyathini kulendlela ogqoka ngayo kunjalo mfundisi wami ngaza kuhamba ugqoka ikawuso kodwa abantu lamhlanje bathi uNkulunkulu ukhangela inhliziyo mbona ngazathi kulesifundo obi kumele sisithathe la siqhakathekile inhliziyo enhle iyabonakala ngokuthi umuntu uhambe njani phambi kukaNkulunkulu ngezinye indlela umuntu abonakala ngayo ngaphandle iyasitshengisa ukuthi ngaphakathi kunjani ngoba okuyenzakala ngaphandle kuvela ngapi ngaphakathi inhliziyo iyekutshela phela ukuthi igqoka njani yekutshela ukuthi ziphathe njani kunjalo so asingeke sabalekela ukuthi isigqoko kumbe indlela okubonakala phandle kuyatshengisa okungaphakathi ngokuthi uNkulunkulu uhlola inhliziyo okuphandle kuveza inhliziyo njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi inkonzo kaNkulunkulu kumele ibe lesizotha awungeke wathi usiye church umuntu ahlangane lawe uthwele ifoni ahlathi uye church kodwa ngahlangana lawe uthwele iBhayibheli kuyacaca ukuthi uye church njalo uJesu wathi yena nxa ilihlo lakho likusalise ezulwini eliqume kwenye isikhathi nxa ngibona ukuthi ifoni yami le iyamphambanisa ngingacathi ngokuthi yiBhayibheli lami kungcono ngidingelele iBhayibheli ihard copy engizathi ngilibala kungangeni olunye ulutho lapho oluzanjani oluzammphambanisa ekukhonzeni ngibona ngathi umcabango ophumayo lapha ukuthi uNkulunkulu uyahlonitshwa nxa ekhonzwa ngoba ngumdali kalingani lathi kuqhathekile khonoko nxa sihlonipha siya kuma interview sisiya emacourt siya ngakho ukuthi nxa sisiya uNkulunkulu ku more serious ukwedlula lokho Ngiyabonga mfundisi anje kuze kwaphuma emaphephandaba ukuthi kade sabe VID bathe bona kabafuni ukuthi kubuye abantu abangaqokanga abaphelela baze bakucacisa ukuthi kakula muntu ongahamba ngitsho lasemahofisini kahulumende eqoke ukhabhudula nxa umuntu ongubaba kumele aqoke okuhloniphekayo manje kukangakanani nxa sisiya phambi kobuso bukaNkulunkulu Siyabonga bafundisi sisichaye wazwela leyo olendlebe uzwile kunjalo sikhangeleni ke obhimbo nani ngosusincedisa laphana ukuthi sifundani kulezi zidwana nxa siqhathaniselo Ezekiel siyabonga so nxa sikhangela encwadini kaEzekiel la waziboniswa lezi izidalwa ezine ngezifananayo sinanzelele kuphela ukuthi nxa ukuqathanisa uzathola ukuthi indlela okuchazwa ngayo ichiyene kanje ngoEzekiel bani Ezekiel ngu1 siqalisela kuverse ngu5 ngizayifunda lapha ithi yona njalo phakathi komlilo kwakungathi izidalwa ezine eziphilayo ngokukhangeleka isimo sazo sasingesomuntu kodwa ngasinye sazo sasilobuso obune lempiko ezine
Nxa ungabala uverse ngu10 ngizakweqa amanye lapha ngihle ngisikhathi ithi yona ubuso bazo babukhangeleka kanje esinye lasinye sazo sasilobuso bomuntu njalo eceleni langa kwesokudla esinye lasinye sasilobuso besilwane ngakwesenxele sasilobuso benkabi njalo ngesinye sasilobuso bengqungqulu babunjalo ubuso bazo impiko zazo zazichayekile phezulu ungayibala laphana usehla iyabe lokho ikuchasisela ikhuluma ukuthi zazi njengamalahle avuthayo iyachasisa okunengi lapho. So lapha sibonani? Sibona ukuthi abaprofeti laba batshengiswa kodwa omunye lomunye wayekuveza ngendlela kanjani awubona ngawo. Njalo kwenye isikhathi okunye babe kwakuyizinto abangaze bazibone. Kube nzima lokuthi bakubhale njani. Izidalwa abantu ngoba babe ngazake bakubone ngoba izidalwa zezulu lezi. Kodwa babe zama ngendlela zonke ukuthi bakuchasise ngendlela engazwisiseka ebantwini. So lapha sibamba izinto ezine esingadobha khona izifundo. Ukuthi izidalwa lezi zilobuso obuvezwa lapha obulezimilo ezine okuthiwa owakuqala kwakulobuso bomuntu okuthiwa human face ngesikhiwo. So singafundani lapha ngomfanekiso nxa sikhangela ubuso bomuntu. Ungakhangela lapha nxa uqathanisa ubuso bomuntu lobuso besilwane lobuso benkabi lobuso bengqulu uzathola ukuthi lokho kunye izinyamazana. So ngaleso sizathu sinanzela ukuthi umuntu ucabanga ngcono kulezi nyamazana ngoba uyacabanga izinyamazana kazicabangi. So ubuso bomuntu bungamelelani? Ubuso bomuntu kumele inhlakanipho ukuthi izidalwa lezi zilani zile inhlakanipho. So okuthiwa intelligence ngesikhiwa. So izidalwa lezi nxa zikhonza uNkulunkulu zile inhlakanipho ngoba izidalwa ezenelisa ukuthi zicabange zinakane. Yikho okuthiwa esinye sasibonakala sile simo sani somuntu. Siyabonga mfundisi kulesinye lesimo sesilwane mfundisi CK kutsho lokho. Siyabonga ubuso besilwane butshengisa amandla ngoba isilwane saziwa njengayo inyamazana elamandla eganga kwedlula zonke inyamazana. So kutshengisa ukuthi izidalwa lesi silamandla anjalo angangesilwane. Ngamandla lawo mfundisi wami. Kulo esinye isilobuso benkabi ungathi usiqedise. Siyabonga esilobuso benkabi inkabi antsho sizisebenzisa ukulima lokubopha ezinqoleni kumbe lokukofola. So ke ubuso lobu butshengisa ukuthi izidalwa lezi zilungele ukungena emsebenzini ngisho yiloba wuphi umsebenzi ezingangena kuwo. So izingilosi zezulu uNkulunkulu angaze aziphe uphi umsebenzi azithume ngaphi zona zizimisela ukwenza njalo. Mfundisi ukwakuthida molani ngokukhuluma ngamaphiko lana okuphapha. Amabili. Kunjalo mfundisi wami. Kungani thina singafuna ukuphapha sizoni uJesu wasifela wasithanda. Kungani thina sihudula inyawo ngomsebenzi kaNkulunkulu? Kungani ingilosi zikhanya ngathi mina ngesilungu ready to serve. Siyabonga mfundisi. Silungele ukusebenza kodwa thina sihudula inyawo siyenza izaba. Kubangelwa yini ukuthi umuntu oyisoni ohlengiweyo nguJesu abe lesidina? Kuyini okusenza sibe njalo? Khonokho yikho kumele kusinike insilela ekakhulu nxa sifunda isifundo zikaSambulo. Ukutshengisa ukuthi izidalwa zikaNkulunkulu ezingawanga zona zizimisela ukungena emsebenzini. Lathi kumele kube yisifundo ngoba umoya oyingcwele nxa ephila phakathi kwethu kumele siguquke sibe ngabantu abazazimisela ukungena emsebenzini ngitsho la ngasiphi isikhathi. Futhi sikwenze ngokuphangisa ngoba zona aziphuzi. Umlimi angazithuma lapho azithuma khona isuka khonapho ihliye kuya lo mbiko khonapho. So ke amaphiko wona lawana atshengisa futhi ukuthi sikhamba ngesiqubu esesabekayo nxa zithunyiwe azitshoni zilazila ziye lapho ezithunywe khona zilethe umbiko khonapho. Mfundisi ophi thina sidondiswa kuyini? Ngiyabona lawe kuyakho isayithu ukuthi ngoba ngibona ziyamangala ingilosi kakhulu ukubona thina singane siyadonda nxa umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ngani zona zimelela ukuthunywa. Ingilosi ziyalangatha kangaka ukuthunywa. Nasindaba kuqakathekile sikunanzele khona. Kufanele ukuthi ngabe mhlawumbe ngokucabanga komuntu ngabe thina esike sawele esonweni sahlengwa bekumele ukuthi ngasigijima kakhulu ngokunanzelela lokhu uNkulunkulu asenzele khona wasikhipha edakeni olubisha utsho njalo omunye. So kuyamangalisa kodwa omunye loba uthi yena nxa umuntu elo Jesu kakuvumi ukuthi ahlale phansi. Umbuzo omkhulu engicabanga ukuthi kumele siwubuze ukuthi kambe esithi siyakholwa
kambe uJesu sihlangane laye yini ngeqiniso ngoba kulento ezikhangelelwe ukuthi zenzakale nxa umuntu ehlangane loJesu. Enye yangikhona engathi inkulu lazo zonke yikugijima usiyatshela abanye abantu. Akuhlaleki akuvumi. So ungabona umuntu ehlezi umbuzo omkhulu ukuthi wahlangana lawo uphi ngoba uJesu esimaziyo akakho ohlangane laye ohlala phansi. Ohlangane laye ubonakala ngesiqubu sengqungqulu egijima esebenza njengenkabi ethunywa esiya lapho uJesu amthuma khona. Kulamabandla mfundisi amabandla nje uthola ukuthi abafuni ukuvangela, bafuna nje ukuthi bezikholisela behlala behlabelelana. Singabancedisa njani ukuthi khona lokho nje obusitsho uJeremiya uthi khona ngilelahle umlilo uphakathi kwamadami yathiswa lapha yathiswa amabandla wona la aqandayo ayimochari. Singencedisa njani ukuthi kube lokuvuka kwamabandla ame ngenyawo? Lokho esikukhuluma la ukuthi wona nje usithi thina sahlengwa esonweni kumele ukuthi ngabe siyahlanya kunjalo. uPaul ngiyakhumbula ukuthi khona mina ngisoni sezoni zonke kodwa indlela ayesebenza ngayo ngamkhangela uPaul ukuthi ngachaya ngamatshe ngakhandwa ngamatshe ngalala ngendlala ngalala olwandle kodwa wayengathuli. Singancedisa njani amabandla la abanjwe inkantsho? Mhlawumbe omunye wathi ebuze umbuzo njalo wathi ama-marching orders akho vele athi khathi vele wasungula ibandla leli lisungulelweni kungenxa yani ibandla likhona. Omunye wathi ibandla lizalelwe emsebenzini lizalelwa ukusebenza. Haleluya. So ibandla leli asizalelwanga ebandleni ukuzogoqa izandla. Vele isisusa sebandla uthumo lwethu vele kusukela ekuqaliseni ibandla elisethumeni elihambayo. So ungabona sesihlala sesikholisa ukubuthana kuphela kuthi ukuthi sesilahlekelwe ngama-marching orders. Lesizathu sokuba khona kwethu isizathu sokuba khona kwebandla yikufeza uthumo. Libandla elizalelwe emsebenzini lizalelwa ukusebenza. Okunye futhi okumele sicabange ngakho ukuthi singacabanga ukuthi ngabe abantu ababuya levangeli bahlala labo lalizafika yini kumbe ngabe lokho sisemnyameni. Nxa singanakana khona ukuthi kulomunye umuntu owazidelayo abanye bakhona baze bafa ukuthi ivangeli limfinyelele. Yibona ngathi nami kungamfuqa ukuthi ngiyedinga abanye ngiyefinyelela abanye ngevangeli elifanayo. Siyabonga mfundisi CK. Ngiyakhumbula ngakuGOB ukuthi sike sakhuluma ngamabandla lana isikhombisa lelo kuthiwa iPhiladelphia kunjalo uthando lobuzalwane kunjalo. Mfundisi CK akusincedise ukuthi kuyini okunye sikwaziyo ngezingilosi? Siyabonga mfundisi wami. Okunye sikwaziyo ngezingilosi linani lazo la ngesiqubu ezisebenza ngaso. Yokuthinta phambili. Sike sakuthinta kodwa ke vuma sikugcizelele ngamavesi. uDaniel ngu7 ivesi ngelika 10 sivezelwa ukubana ke inani lezingilosi ezikhona lingakanani. iBhayibheli lithi lona kwavela umkhonjwana womlilo waphumela ngaphambi kwakhe inkulungwane zezinkulungwane zamkhonza lezinkulungwane ezilithumi zezinkulungwane ezilithumi zema phambi kwakhe kwaba lokwahlulelwa lezincwadi zavulwa. So ke ungananzelela lapha ke kubaliswa izinkulungwane lezinkulungwane zethumi lezinkulungwane lezinkulungwane kuvezwa ubunengi bezingilosi zezulu. So yikho unanzelela ukuthi even nxa sisiye encwadini kaSambulo ngale kuthiwa uyeza ngamayezi. Amayezi lawa kasomayezi lawa esiwabonayo kodwa ke kuyabe kuyibunengi bezingilosi. So izingilosi ezimlindele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu zinengi kangako. Umsebenzi futhi wezingilosi lowo uza kuthinta uOB kubana ke zisilinde zisithungamele. So zinengi kangaka ukubana ke sonke ngobunengi bethu nxa sizimisela ukukhonza uNkulunkulu omunye lomunye ulengilosi emlindayo lemali sakhe. Okunye ikhathana mfundisi yizo lezi yini ngoba anti sibale laphana sabala ngezidalwa ezine. Ngithe nxa kulezi ehlalweni sobukhosi ezivele kubeke ngani ngobona kuzo ngiyakuzwa ukutshoyo bezinye zinengi kuphela zenza umsebenzi ojele kodwa kulalezi ezihlala ehlalweni sobukhosi kwehlukanise khona lezi antsho usingananzela uSambulo chapter 4 uqala ngezingilosi bese kubuya abadala abangamachumi amabili lane
So ubunengi balezi esizibalisayo lezi eziqalayo lezi ngoba leziyana ezine ezilobuso obuchiyeneyo leziyana esizibalisileyo leziyana zilomsebenzi othile okumele ziwenze phambi kwesihlalo sobukhosi bukaNkulunkulu. Kungenzakala kulapho futhi esithola kusiba lengilosi engukhomanda wezinye izingilosi mhlawumbe njengoGabriel sithola ingaba ngeyinye izingilosi zona lezi. Ngabe usemhlabeni umfundisi anti kuthiwa yini indawo okuhlala khona umthungameli kuthiwa nxa kulapha kuhulumende kuthiwa i-state house, yes. Kuthiwa i-state house. Kunjalo mfundisi wami. Amabutho manengi. Kodwa ayisiwonke ase-state house. Laphana ku-state house kunabakhethekileyo abalobungcitshi obuthile obedlula ababanye. Sesicedile ukuthi abakhethekileyo. Asikwazi ukuthi bakhethwa njani. Siyabonga mfundisi wami. So bengifuna ukuya la encwadi yamakhosi esibili. Kukhona okunye futhi esikuphiweyo ngezingilosi lapha. Amakhosi esibili ngo-19 verse ngelika 35. iBhayibheli lithi ngalobo busuku isithunywa senkosi sasuka sayabulala izinkulungwane ezilikhulu-185 ezihonqweni zamaSiriya. Wathi abantu bevuka ekuseni kakhulu babona bonke laba sebeyizidumbu kuphela. Siunanzelela ukuthi ingilosi eyodwa ekaNkulunkulu iyenza umsebenzi owesabekayo kangaka ngoba ungakhangela inani lezidumbu ezabulawayo lapha zibulawa ingilosi eyodwa. Kuthiwa ingaki? Kuthiwe izinkulungwane ezilikhulu-185 185,000. Yeah. Ukusala amabutho amangaki thanyele yathanyela ingilosi eyodwa. So ingilosi eyodwa isebenza ngesiqubu la ngendlela emangalisayo kangaka. Khonoko kusinika insilele ukuthi ngalathi siyasebenza emsebenzini esuthunywa nguNkulunkulu ngendlela enjalo ngamsebenzi kaNkulunkulu sowaphela kudala. Obisi singakafika ekucineni. Sitshele ingilosi lezi ezilinda abangcwele ngamafitshane. Siyabonga. Okunye ongumsebenzi wezingilosi kubana zisilinde. Ngithanda indaba ekaJobe ngo-1 verse 9 usiya ku-12. uSathane nxa esiya kuNkulunkulu uthi uJobe umfakele uthango. Ngezinye indlela kule ngilosi ezisilindayo ezifaka uthango ukuthi uSathane angaze asifinyelele. So njengabantwana bakaNkulunkulu asila sizatho esokuthi sesabe ngoba kule ngilosi kaNkulunkulu evikela umuntu munye ngamunye. So asila sizatho sokwesaba. Amanye amavesi singabala nje angasincedisa ngathi amafitshane ngo-2 Kings 6 verse 15 to 17 ingasincedisa ukuthi ingilosi ziyasilinda ziyasivikela. Siyabonga abalaleli. Ingilosi ziyasilinda ziyasivikela. Sikhulume ngehlalo sobukhosi. uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sobukhosi. Iloba yini obhekane layo ungalibali. Isihlalo sobukhosi sikaJehova silengilosi ezilesiqubu esinamandla ezilinda abantu abakhe. Thatha intokozo yakho khona lapho lesibindi ukuthi uNkulunkulu ulokhe ebambile amatomo. Kasidibaneni kuvikelizayo isikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.